Good morning mga kaplantita, look. Ako ani siya air plant mga kaplantita kay daghana kayo siya og anak. Awa. Daghana kay siya og anak. Ako siyang bungkag-bungkagon. Ko anak buki ang anak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It's almost 9 iyang anak. Ako siyang bungkagon. Na siya anak guys nga daghan. 1 2 3 4 5 6. Yang anak is 6 kabuok. Well, my friend, what a delightful morning. Oh, sounds like we're not alone on this road. Wonder who that could be. It's Malcolm. Let's say hi to him. Hi, Malcolm. What a beautiful morning, isn't it? It's the perfect time to enjoy a little walking. What is it, Malcolm? Smell something? Mayroong ito ang kahuya. Piste ka to ko gaan. This way?
Mother. Anak. 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 1. Nahimo siya og 7.